Үрдүк өрәкка ортанал үйрәк дипломнағы жонтон документын тутуу түмүктенен турар. Бүгүнгеттен туттарсы тургутууларын ахар экзаменнер сааланылар. Тутар камыгы абитуриеннерге намыт бол жоктору нердебиллерин түмүктерин Олег Колесов белисте. Чорапчыттан төрөттәг Леонид Аммосов техайстватын техникумыгар юрист идетигер үйренен диплом ылбыта. Уанна бу салгы үдетинер багаттан Котугулы федеральный университетка документларын бербите. Геологоразведывательный факультет бербитим. Уанна горный институтка. Тагы үрдүк өрәк нада улар. Хамай илага улар, айылар. Леони курдук диплом тутурдагы битереннертен документы тутуу өссө отыйын 10 күнүгер бүппүтө. Бүгүнгеттен тургутуна ахыр экзаменнер сагаланылар. Күн бүгүн федеральный таамнак университетке сеттен артыгынчаттан такса сайбылыня кирди. Бир келем экзамен түмүгүнөн туттарсаачылардан документы баска өрөккө тыржагын 11 күнүгер төлөбүрдө кадактан өрөккө балаган эн сүрбөһүс күнүгер дери тутуктара. Ортанал өрөктөгө абитуриенттер төлөбүрдө өрөккө кирелергер атыржагын 15 күнүгер дери туттарыктырын сөп. Зачисление сүрбөһөттө июльга уже сайттагар списки поступающих тахсар уже у ребят спеха, но ким хадник месте турара ким хас оригинал бар им барта көстер онун көрөн оригиналдарын хадны шанстакка көрөн бириктеринче. Чугускайдагы техайстватын академияты быйыл тыгынча 200 местагы студионалар буланнак. Россия бюджетин сотугар 700 6 студион, республика көрбө харчатыгар 110 онна 300 4 студион төлөн туран үйренега. Саңа кайыска ден онтон орто үйрөктөр бит. Аттестатынан эрекири, зоотехник, теплотехник, механик, агроном, земельный специалисттер баллар. Уркуларга босқа месте көрүлөбөтак специалисттер быйыл уже хлорына борду бут. Биолог, ахатовед, предобустройство деген направленияларга. Үрдүк өрөккө кире дипломнагы абитуриенттер экзамендер туттарын сагалатылар. Үс күн устата үс сүрүн пердемекке тургутуна ахыктыра. Бир келем экзамен түмүгүнөн туттарсаачылар отыйын сүрбалтыс күнүгер дери документтер туттаралар, онтон атыржак ыйгар өрөккө киреспеге үс түхмөгүнөн биллега. Олег Колесов, Владимир Таюрский, Саха Телевидение, Жукускай.